Poi que parlo de l'assumpte alt. Sabet, en Occità qu'avem un pierre de mots et d'expressions enta 50 de la Santa dos Autes. Quin és? Com vas? Così va? Covai? Per s'exprimer tutu qu'avem quelques règles. Per exemple, se sentim un dolor au cap, que disem mau de cap et non pas mau au cap. Situation. Mal de cama. Mal de braço. Mal d'espalda. Qu'ei clar, non? Ta esta en bona santat qu'ei causa coneguda que cau menjar 5 frutas e 5 legumes per dia. La televisió que en parla tostem, que deu estar veritat. Vista, co perdem. Navet. Banana. Carota. Anem, lleva't. Bon, los remedis, una alimentació equilibrada, més també e sustot las putinhas de mai bona. Nu, que va mie, mercés. E vedet que marcha pla? Bon, a cadu sa putinha e cadu su remedi enta demorar en bona santat. E la patata? Que conta so en los 5 frutas e legumes per dia? Santat!